یت کوشر ونن وول ونن دپن تنہ کفن ولنی تورک لباس بت وچھنئی پننیو خاصو عام اد چھک خوج اد چھک پونس وول اد چھک آسن وول اد چھک اولاد وول اد چھک بوڑ تاجر لیکن اک دو چھین وول تنہ کفن ولنی تورک لباس بت وچھنئی پننیو خاصو عام ین واری واری تراون آخری نظر وت انسان وچی وری سکھر در بستر یل پیخ بے خود لاش گاش چشمن لوسی کرنی واش اوتان چھُ آسان علاقس دب دب لیکن یل موتک ملک یوان دپان ناز وین چھن ابا جانس کھورن چھو سردی زنگ گیا سرد وین وچھتو آب زمزم ما بن کنی ماچھ رسا ما بن کنی وین چھن ابا جان ہیکن سریت ول درواز چھو گسن کٹس یہ یمن ونن اڑکن زبان یہ کس یم چھس ونن نیچی شاندس پہ آسان بہت تاکہ یہ پرزنوت نا یا چھ بینی یا چھ بوے یہ یور واپس ونن مے چھن چشمن گاش مے چھن اچھی یوان اور یہ ونن ونن وول دپن در بسر یل پیک بے خود لاش گاش چشمن لوسی کرنی واش لگ سمنے اند اند پنی وبر وت انسان وچی وری سکھر ون یل امس گھن انتظامیہ دپان آج آباد ام ربن سوزمت ہے ولسا مسجد کر مدد ہے مونڈ مسکین بیت المال لائبریری جماعت فلان چیز فستان چیز ام سن جواب واپس آسان ناز مے چھن آز سکت ام سن جواب آسان مے کر بنومت کمپلیکس لیکن بیاکھ بناو مے بنومت مکان لیکن بیاکھ بناو امس یل سوال کرن کیا بنائک دپان مے زٕ نیچی دون گژھن زٕ الگ الگ آسن دون گژھن زٕ کمپلیکس الگ الگ آسن انتظامیہ انکار بیت المالس انکار رب سی رضا خاطر انکار سنت چن کامن سادنس انکار لیکن وین چھ عقل ونن یلی گرک یہ کھوج دراو یم اولاد گژھِ دپن ناز امی ییت کمپلیکس بنائی ناز امی یوت پونسہ خرچو اس رٹون یہ گریک ابا جان دون دہن گری اس وچھن تجربہ یہ تجربس اندر آمت یلی کھوج نیرن یلی گریک خاندار نیرن نیچی چھ سانز کرن یہ پران گڑس فون کرن ہے نا دشن کھور گھک مے باسان ابا جان شاید نیرن کیا کرو جلدی کوشش راتس ہیکو گر تھت کیا مے لکٹ لکٹ شر تم کھوچن اوتان ابا جان ٹھاٹ باٹ اوتان ابا جانس حیثیت لیکن یل وی یہ مول یل گریک خاندار یل آسن وول یم دنیا دراو اولاد چھ سنز کرن ونن وول ونن دپن دک دی دی کڑنی پنن اولاد گز کت تام دینی سجائیداد دک دی دی کڑنی پنن اولاد گز کت تام دینی سجائیداد رنگ بنگلس بدل حق قبر وت انسان وچی وری سکھر آگو توی تو بہ تنقید احتساب کرو پنس پانس